Mom, I won't go to university right now. My arm is hurting and I just don't feel well to go. No worries, love. Just check a sickie. Or call in sick for you. Thank you, Mom. Get some rest, love. You're the best. Mom, Ma, I won't go to the university today. I just feel sick and my arm is sore. I think I'm a bit I have I broke something in my arm, I think. So di sa ko maatog eskwela karon kay ilain murag napiang jud man nya sakit. Jesus na alasad ka. Kahibalo ba ka sa panahon namo? Maglakaw kog 5 ka kilometro dito padulong sa buntod. Yung pagguman sa buntog, munaog din sa ko sa buntog. Unya mo salon pamigsuba. Ikaw ginahatod sundo napakay balon. Kami sa una way balon-balon. Magbagyo man na dira, init kayo amo yun ang luwakwon. Musalom jud mi sa suba. Swerte na gali kay ka. Wa ba mi sapatos sa una mo, chinilas ra mi. It's okay. Kaya I'll go to nagtindog man school. ka diha. Yeah. Ano man ka? Abi ba niya akong napiang ka? Yeah. Muskwila day ka? Yeah. Abi ba din akong mabsent ka? I'll go to school. Abi ba na akong No, napiang no, ka? no, it's okay. Wala na napiang. It's okay. I can move already. Unsa man, tawagon na tong driver? No, I'll walk 10 kilometers. Okay, no, no, no problem. No, no, it's okay.